ok nè dương châu sẵn sàng bị tí muối ok nè bị tí muối put on means that to wear something chẳng put on nắng nè cái pra tha bẹ nè bẹ vầy mùi bẹ đôi chia bẹ sừng bóng bẹ nè bẹ bẹ trơn nè bẹ bên tai chỉ đá cái pra bẹ put on okay now look at example yes example one I put on my pajamas before sleeping cái nhớ anh chẳng put on ở đây nè và bẹ nè nhóm bẹ nè nhóm sleep bẹ nè robe mun pel cho keng pajamas nè dương pra tha nè robe để trai nè robe sầm rọ cái bẹ nè cây nè pel dục anh chẳng nhóm man bẹ nè robeរបស់ខ្ញុំមុនពេលចូលគេង okay second example put on your shoe before going outside put on your shoe before going outside ចាមានន័យថាពាក់ស្បែកជើងរបស់អ្នកណាមុនពេលអ្នកចេញទៅក្រៅណា yes so the second word is take offណា take យើងអាន take off ក៏បានយើងអាន take off ក៏បានណាវាមានន័យដូចគ្នាចាអាស្រ័យទៅលើ style ណា style ម្នាក់ៗដែលយើងនេះអានរៀងខ្លួន okay take off mean that to move something like clothes ណា shoe and glasses okay អញ្ចឹង take off នៅពេលនេះយើងប្រើថាដោះចេញណាដោះអ្វីមួយចេញដូចជាដោះស្បែកជើងដោះវ៉ែនតាដោះសម្លៀកបំពាក់ណា okay now look at example below he took off his jacket because it was hot ញ៉េគាត់បានណាដោះអាវធំរបស់គាត់ចេញណាពីព្រោះវាក្តៅឃើញអញ្ចឹងនៅទីនេះ took off វាខ្លាយមកវាពាក្យ take វាជា past ណា simple របស់ take off ណាអញ្ចឹងខ្លាយជា took off គាត់បានដោះអាវណាធំរបស់គាត់ចេញណាដោយសារតែវាក្តៅឬក៏ប្រែថាពីព្រោះវាក្តៅក៏បានដែរណាវាមានដូចគ្នាអូខេយើងមើល one more example please take off your shoe here please take off your shoe here ណាអញ្ចឹង clear នេះមានន័យថាណាសូមដោះស្បែកជើងរបស់អ្នកណានៅទីនេះឃើញទេ take off ណា okay ណា the third word is chop up ណា mean that to cut something into smaller pieces អញ្ចឹងយើងប្រែខ្មែរមកគេថា chop up ហ្នឹងយើងប្រែថាណាបំបែកឬក៏ពុះណាអ្វីមួយណាជាបំណែកតូចណាគេហៅថា chop up example please chop up the carrot before boiling them ឃើញទេ chop up the carrots ណា before boiling them សូមហាន់ការ៉ុតណាមុនពេលយើងដាក់វាស្ងោរឃើញទេយ៉ា boil ហ្នឹងបានស្ងោរអញ្ចឹង before boiling them ណាយ៉ាមុនពេលស្ងោរវា okay one more example he is chopping up the vegetable for the soup he is chopping up the vegetable for the soup គាត់កំពុងកាប់បន្លែណាសម្រាប់ដាក់ណាក្នុងសម្លឬក៏ដាក់ណាស៊ុបក៏បានដែរណាយ៉ាងអញ្ចឹងស៊ុបហ្នឹងយើងប្រែថាសម្លក៏បានដែរណាគាត់កំពុងតែណាហាន់បន្លែណាសម្រាប់ដាក់នៅក្នុងសម្លអូខេ one more phrase get on ណា mean that to board or enter a vehicle like bus train or ណា plane អញ្ចឹងយើងមើលណាអត្ថន័យគេថាពាក្យថា get on ណាគឺបានន័យថាណាឡើងឡានឬក៏ចូលឡានណាឬក៏ឡើងជិះលើរថភ្លើងអញ្ចឹង get on ហ្នឹងនិយាយឲ្យខ្លីមានន័យថាឡើងជិះណាលើយានជំនិះអ្វីមួយយើងមើល example ណា yes please get on the bus quickly please get on the bus quickly it's leaving សូមណាឡើងឡានក្រុងឲ្យបានលឿនណាវាកំពុងចាក់ចេញឃើញទេអញ្ចឹង get on the bus នេះបានន័យថាឡើងឡានឡើងជិះឡានណាក្រុង get on ណា it is leaving ណាវាកំពុងតែចាក់ចេញហើយចេះ one more example they get on the train and found empty seat ណា they got on អញ្ចឹងនៅទីនេះវាខ្លាចជា past simple ហើយណា get នៅពេលដែលខ្លាចជា past នេះវាស្មើនឹងពេលថា got ណា got on the train ណាឡើងជិះរថភ្លើង they got on the train and found empty seat ណា empty ហ្នឹងបានថាទំនេរ
chẳng empty seat đang pra tha còn lại đào tụm nề nè còn lạiអង្គុយđào tụm nề nè bộ kế ban lang chi rật phượng hai ban nè rồi còn lại đào tụm nề nèអង្គុយ okay one more phrase get out nè get out nè vì tôi pi get on get out mà này cho trên pi đôi của chạ trên pi nè chạ trên pi đôi chỉ làng krong nè trời rật phượng rồi dần họ nè giờ chẳng get out nó ra cho pillar vậy mũi nhá okay giờ mời example below the passengers get out the bus one by nó nhưng ra tham một đoàn muối nè dạ chẳng nè đầm ná chỉ cho nè ban cho pillar rồi dần krong một đoàn muối nhé giờ the passengers get out the bus one by one nè one more example everyone should get out the train safely and calmly chẳng safely nè nhưng ra ta số vật thiệp calmly nè ngặt nghiêm ngặt nè everyone should get out cái nhé get out the train nè get out the train nó cứ cho pillar đặt lưng nè chẳng mà nó khổ rú cua tài nó should nữa cua tài get out the train nó cho pillar đặt lưng rồi số vật thiệp hai nè ngặt one more example tie up mean that to fasten or bind something chẳng dùng bài về claim á dùng bài thay chong này vậy mùi này tie up này example below tie up your shoe tightly before running nó tie up your shoe nó chong bị chương bọn này nó giờ ở tầng tightly tầng á ở này nó before running muốn pel này rồi cái nhé giờ tie up your shoe tightly before running chong bị chương bọn này ở tầng muốn pel rồi one more example she tie up her hair before starting work tie up chọn her hair chọn sọ bọn này she tie up her hair nè before starting work nhưng chọn sọ nè rồi bọn này muốn pel chập đám nè phở cả okay one more phrase hang up mean that to end a phone call nè chẳng hang up nơi tìnhนี้យើងប្រើថាបញ្ចប់ការហៅទូរស័ព្ទឬក៏ដាក់ទូរស័ព្ទចុះអូខេចុះអញ្ចឹងយើងប្រើ hang up example he got angry and hang up the phone immediately ណាយ៉ានាងណាឬក៏គាត់ណា គាត់ he got angry ណាគាត់ខឹងណា and hang up the phone immediately ណារួចហើយគាត់ដាក់ទូរស័ព្ទចុះណាយ៉ាងលឿនឃើញទេ yeah one more example he hung up ណា before I could ask my question ឃើញទេ hang up មកពេលថា hang up ណាវាជាផាសណា he hung up before I could ask my question គាត់បានដាក់ណាទូរស័ព្ទណាចុះមុនពេលខ្ញុំសួរសំណួរណារបស់ខ្ញុំឃើញទេ yes hang up one more put down everyone mean that to place something on a surface ជាយើងប្រើថាដាក់អ្វីមួយណាចុះនៅលើផ្ទៃណាចានៅលើអ្វីមួយឃើញទេចាដាក់ចុះ put down ណាសមមតិឧទាហរណ៍យើងយល់ណា he put down the glasses near the shin នឹងបានកន្លែងលាងដៃធុងទឹកលាងដៃនេះគេប្រើពាក្យ shin ណា he put down the glasses near the shin គាត់ណាបានដាក់យ៉ាវ៉ែនតារបស់គាត់នៅក្បែរធុងលាងដៃណាអាងលាងដៃណាកន្លែងអូខេញ៉ាំ one more example he put down the phone ណា talk to me yeah? he put down the phone and talk to me គាត់ណាដាក់ទូរស័ព្ទចុះហើយនិយាយមកកាន់ខ្ញុំអូខេ yes so today we study only this word we will see next other the next time yeah goodbye